Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ngiye kubereka akantu k'ingenzi kandi k'ingirakamaro kuri mwese, buri wese ndakeka ko yakwishimira kukamenya. Rero tudatinze ngiye kubereka uburyo ki wasiba Facebook account burundu ntiyongere kugaruka, igasibama burundu ikagenda rwose. Rero ababishaka mureke tugendane. Niba wishimira video ndagusaba gukora share kuri bagenzi bawe, ugakanda subscribe ku channel yacu Vumbura TV kugira ngo dukomeze kwiga. Mureke dutangire. Nk'uko bisanzwe turinjira kuri Facebook yacu dore ngiyi yinjira. Murabona Facebook yacu ikimara kwinjira, ngiye kubereka uburyo cyo wasiba Facebook account. Turakora kuri utu dukirike dutatu turi hano mu nguni, muri kutubona twe ngutu dukoramo. munyanganire sorry. Utu dukirike turi hano mu nguni, tukimara kudukoramo turamanuka tugashaka gusiba Facebook account. Urabona hano biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ngiye kubanza mbereke uburyo wasiba Facebook account biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turinjira hano ku magenamiterere. Tukimara kuhinjira turi gushaka gusiba Facebook account. Turamanuka gakeya nk'abantu dushaka gusiba Facebook account. Tumanuke gakeya, turamanuka turi kubona ibintu byinshi: imikoreshereze y'amasosiyete, ubuzima bwite, imenyasura, umwirondoro no kumenyekanisha ibyatangajwe rusange, gukumira ahantu. Ibi byose muri kubibona, ngibi hano, ngibi ibintu uri kubona birenze. Ariko twebwe dore hano ngo igikorwa cyo hanze ya Facebook, ariko twe turaza hano muri kubona. Aha hantu muri kubona niho twe tugiye kuza. Hano hantu ahangaha murahabona amashusho ya Karongo. Ahangaha handitse ngo itunga n'igenzurwa rya konti. Tukimara kuhakora rero turahita tuhakirika tuhinjire. Muri kuhabona tuhakirike tuhinjire. Murabona hinjiye, ngaho hinjiye. Network ziri kubyanga, ziri kugenda gakeya, ariko mu mihangane tugendane. Network ziri kugenda gakeya, hano hakimara kwinjira tuhasanze utuntu tugera kuri dutatu: memorization, setting, deactivation and direction. Tuhasanze rinjira mu ryandika managing your information, ariko twe turakora kuri iri ryo hagati ryitwa deactivation and deletion. Turahakora hinjire. Murabibona harinjiye. Hakimaze kwinjira tubonye utuntu tubiri: deactive account, gusiba konti; delete account is permanent. Noneho turikorera hano ha kabiri, gusiba konti. Ndi kubereka biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turahakora hinjire. Hakimara kwinjira baratugenda batubaza ibintu byinshi cyane, ngo mfite impungenge z'ubuzima bwite, nga spend too much time on Facebook, konti yanjye yinjiriwe n'ibindi byinshi. Ariko twe turakora hano handitse continue direction. Tukimara kwakora turamanuka, turatwereka ibintu ngo kugira ngo ugumane messenger aho gufunge, ngo gufunga konti, ibika, kujya raporo y'ibikorwa, kugarura amakuru ya bwite, flag directed. Hano bari kudusaba ngo Facebook nimara kugenda nta admin twahisemo n'izi page zizagenda. Hano badusaba guhitamo admin wazasigarana izi page mu gihe Facebook imaze gusiba. Twebwe turamanuka tuze hasi, duhite twikorera gusiba konti niba udashaka guhitamo admin wacu. Turahinjira, turategereza kabinjire. Hano batagusaba kwandika ijambo banga ukariryandikamo. Hano ahangaha muri kubona, ahangaha nshoyaga fresh, ahangaha bahita badusaba kwandika ijambo banga. Muri kuhabona. Noneho wamara kwandika ijambo banga ugahita uhemeza. Noneho reka dusubire gato mbere ko iri nko mu rurimi rw'Icyongereza ku bantu tutumva indimi kimwe. Dusubire inyuma gato, turaza hano kuri language, ururimi. Aha
tubanze tuhakirike hinjire, dufate dushyire mu rurimi rw'icyongereza. Dore indimi ni nyinshi, turahitamo English. Dore ngiyo turahitamo English. Tukimara guhitamo English, Facebook yacu iragaruka gutya. Niturangiza turaza hano ku magenamiterere, gusa nuko bitari byahinduka, ariko mo hano turasanga byahindutse. Hano dusanzemo ibintu byinshi cyane. Dore ngibi biri mu cyongereza, ngiye kubereka iri mu cyongereza ukuntu wabigenza. Ngo account setting, person information n'ibindi byinshi, ngo font size, medium, payment, security and log, app and web stay, business integration. Twege turakomeza twimanukire tuze hasi gato, tumanuke hasi, turagenda gakeya tuze hasi. Hano handitse account ownership and control. Aba ni abantu bakoresha Facebook mu cyongereza. Twe turaza hano, dore ahangaha nshoya akarongo muri kuhabona ahangaha. Turangiza kuhakora tuhite tuhemeza. Muri kubibona, tuhite tuhemeza. Tumaze kuhemeza turabona ya magambo 3 naberetse. Turakora kuri irya ryo hagati nkuko nabibabwiye ryinjire. Hano turashyira kujya kabiri delete account. Dore ngibi hano. Noneho tumanuke hano hasi handitse gukomeza. Dore ngaha murahabona, tuhakore Facebook yacu ikomeze ibanze yinjire. Ubona ko network ziri kugenda gake, ariko reka twitegereze yinjire. Kimara kwinjira batubwiye amategeko ngo I have privacy concern, ngo spend too much time on Facebook, ngo do not fail n'ibindi byinshi cyane. My account was hacked. Dore noneho tutakora hano continue directed. Muri kuhabona dore ngaha. Noneho twege tukimara kuhakora tuhite tuhinjira. Turahinjira. Hakimara kwinjira turabonamo ibintu byinshi cyane bimwe twagiye tugenda tubona. Guhitamo abadmin baya magroup baya mapage nari mfiteho. Dore murazona ni mama wanjye na Adventiste. Tuhite tuza hano kuri delete account. Dore ngaha muri kuhabona. Tuhite tuhakora tuhinjire. Tukimara kuhinjira tugatubwira ngo enter password. Iyo uri umuntu ushaka gusa ikintu nababwira, iyi FB iyo uyisibye ugashyiramo password ukayisiba, bisaba kumara iminsi 30 utarayisubiraho. Iyo iminsi 30 itarashira ukagerageza kuyinjiraho, ntago Facebook yacu iba igisibamye, ahubwo bita byikansoringa kuko ubugerageje kuyinjira. Rero ikintu cy'ingenzi ngiye nabasaba nuko wajya ubikora gahunda yo guhita usiba Facebook page yawe, Facebook yawe, account yawe, iyo ugiyeho rero iyo minsi itarashira barabikansoringa. Rero ntuzagire ikibazo ngo uterwe ipfunwe n'ama account menshi ufite ku manamba yawe, uzajya ubisiba. Hano rero wanditsemo pin Facebook yacu yahita igenda. Ciao rero, ndabakunda cyane inshuti zanjye. Ndabasaba gukanda subscribers kuri Vumbura TV, ubundi tugakomeza kugenda twigana byinshi mu ikoranabuhanga kandi by'ingirakamaro byazadufasha no mu buzima bwacu. Ndasaba uwishimira video n'ibyo dukora kuri TV yacu Vumbura TV akanda subscribers, ukanda subscribers, ubundi dukomezanye subscribers kuri TV yacu Vumbura TV, ubundi dukomeze twigane ibintu by'ubwenge. Ndabakunda cyane. Imana ikandusha yari ubakunda cyane. Iryo baramurebamo ni Vincent Manishimwe. Ciao ndabakunda cyane. Duhure muri video z'ubaha. Ciao.